2445 055 2445. Would you hudia? Odin. Na Abrantia your friend Kwaku Frimpong. Don the Papa Riti. I know be you man. Na ono oda. Because they be our carpet be waiting. I know that's all. Because everyone no like every day they be our what contract. Come on, can't see anymore. Yes, you might think Mexico or Riviana. When a kind David don't reach there. I did contract. I mean, who range over discovery? I see your Facebook. We are live there. Okay. And see, you might eat for Sakwaba. It's in Pacho, and a bestia, dear, and now what you mu Musia. But it will be about my fan. 95.1. My man, fan, I am the boy. Me Pacho, would you hudia budi? Very met you. The Anson Theophilus. Anson Theophilus. Okay, Anson, teacher Penny Waha, says the Onua proprietor. Very, but then I becan the atreno. Family son. I'll manage my pine. Okay. Yeah, man, I my phone. As on Theophilus, that's a pa. Me pacho uju hudia. Now abuding. What is it, Yanko? Me pacho juhudia abuding. Bray met you. Bray met you. Aye. You know. And Miss Onye my pine. Na mini abeni. Very mammy pacho, meeting day, Emba, Onua Hwe 95.1. Father, now I don't know where, sir. Emba power near Very mammy pacho you. Oh, okay, bra. Now, very man, I say, I miss who corner be. But I have me who, I then. If you hana. Oh, and Casan for Niso. But one says, more friend must be answer Maswell from me, Amabe. Ain't I know Maswell will catch on frame. But I didn't say one would walk on about more thing. And I make us say, a hand more frame me, Ameba. Why? You know, I had a day, I didn't I can count to see a friend of my boom in Casa. Master wants to ask I'm in Catino. What a bonny uncle. And then message in a band, so what's the answer? I'm a Catino. What a bonny uncle. Mother, the pacho voice and what Jack and the young boy and then the Cacrani into me and the Cacrawai. Me pacho Bodini Onua Hwe The pacho meeting the Emba power, the Cassefi, Pukrum in Sabah. Maswell, say okay, Fanny say Christian and Jeffrey Paul. Yeah, Bemedi. Yes. Yen suta brante. Yes. What's the name? Or see or hey, OTA. Is I know. I want him fire. Ewa America. Hey. Na owe juma papa bi de mai. Or see don't reach so. Or so. It was me open one friend. Sa oh. Aye. Christian and Jeffrey. Juma papa de mama. E de mai ye enya won kwa ma so. Enya won kwa. Kami sumi kwa mani. Or say ha ye fidie so nti open one. Okay. Na friend no. Okay. And or see me misa say o passport ewu ana. Me bacho uju hudi abodi. Onua Hwe 95.1. Hello. Me bacho uju hudi abodi. Hello. Uju hudi abodi. I tell a friend Nathaniel, we can't have enough Kadish. North Carnation Nathaniel. Okay, proprietor Barbara Imanti, Candy Obe Canonti, Budine Uncle. Iba. Minia. I just say, Eradia do mi biaboko. I just say, Eradia do mi biaboko also eh. Hey, Nado Ose. Hello. What's your kutubomo ana? Emerson Tienka. Okay, that's why. A branch about so your friend Christian Opon. So okay, Christian Opon. They are here. Oh, see on America. On also sending me message. I said, America. Also, with my baby, my I see. With the encouragement, maybe we are me cool, Maxwell. I Theophilus na deba eze erade ma yaduma pedini ye. 80 Christian Ponso America. Christian Pon America. Christian ma yehu baby poti awo Christian Pon.
my own baby potia wo no so say America or hey Christian say or Texas see okay but always you papa bi di my inti see your passport ya po me pato uji hu di abudi maso ewo Ochaman Pop, I'm here. 442. What men's in the group on to Wasi? I'm TV. Achum Akutia, where 442. Yeah, 442. My head. Mini Amejoso. And I send their own having intimation. Oh, so frame me. I know a frame me. But so we have a body. I have a bible. Now, Obanan Granway. Oh, Obia Hoye. Okay. Let us say. Maybe Mamia correction kakra. Okay. Christian Opon. Or Texas. And Christian Jeffrey Pon, Virginia. Okay. Okay, a branch here, DJ Premier. Minimum pa. On also here in New York City. Oh, za. Yankan in New York City. New York City. All right. Okay, new come. A branch here on your artwork in my new come. No, time I be producing morning show. No, in 50 be money free me no. Onua Virginia. What the picture manwa? Ubetata no. Oh, Virginia. Okay, on also saying. I almost here. It's one of the one kind. Debbie, or see I am fit. So okay, MC Bobby. MC Bobby, Ono to ko. Oh, America. Aye. Ono to so with my baby the man. 95.1. Me pato di huri abudin. Bravo, sir. The patrol, but why you man me Kasasi Kofi? Baba Yima Kofi Kwe, my mama fans and Sana Wakasa. Mama fans. Okay, Baba Yima Bra Yima Kasana Waha, where they would namesake. Bravo, sir. Yeah, Simon. What's it? Unia FM. The antenna Makuma, a deal, Unia FM, to move Ramas any bright. On say, we will be on Abrabonu, say Abrabonu, a yet dinu. Who to me, a can of one some. I'm semi, who can't move the Unia for more. Can also Abrabonu wedding by the Sutiana. David, Can ye? Money or leave you as a net. One I can hear you or Bonnie Gillemy. Okay. She said, oh, okay, money me about Onusha. I know she knows you are. Onake, Mekume, it talk on me, than I'm okay. Or patches and Mentia. Also be a while or Mray and Son or what we do. So what's the by the it is a Ona can you be Bonnie, a Gillemy, Bonnie, any other tone than your party, Jemmy. When I can in 1 hour, like a Gillemy. Bonnie, Gillemy, you're there, and I'm a nine, and I can okay. I like after the camera, I'm a new she, a book, a black mask, and the more near family. Oh, you are. Thank you. Come on, Tanya, you won't know I'm in the family. Oh, when is that a brave? My 190 the abacha na apenya. That are 205. Okay, 205. Oh, me kai total entertainment. DJ Abiu. Ono so here na. Onyamba. Na MC Bobby ewo Virginia sisia. Yes. Omu na ene ye nkrofo nko America for. Omu mane ye na bosimi aso. Yesi $1 oyi to ha ukra bet 1,002. Nano I say Joe Biden got to yen tisika so about for. They had the ma for me. Nenki ofon said and crun to me na dia ponje. Nenki our phone. Me pa told you with your body. Yes, sir. Me wouldn't answer, wouldn't answer the mass. Oh, I see. Mama fans and son. Okay. Wouldn't answer, won't answer Thomas. Me pa bra your team and me wano and the start issue yankasa. 7 years, a tikra, Brahima. Brahima, dear, me kind of dear, baby. Baby, okay. About your mamma, no, man. Young Quay. Father Bernard Bomb, mammy, Father Bernard Bomb, so today, Father Bernard Bra, and you are trim.
Family board no mama no. O de yanko. Okay, mini that's why. Entity ene yewo ensem bia ye ba be kan ubesua ade yi pa. Why? Enti ene bomodi na ti. Why? Okay. Ibrahim wan na ba bi. Ubo DJ abiodin. Aye. Owo Saudi America no nko hoda. Nko hoda. Yes, udu America ho a ni nkro ni bibie frɛ ho Maryland. Okay. Ho na DJ. Baby na Mary finu. Enye ho de Mary anko di agro. Mary dey say. That's Maryland. Mary dey say ya Bethlehem o ya. It's DJ Abio. No Maryland. Yes. Okay. Me pato uju ho di abodin. I can yo. Agona Sidro. Oh, Bapo. Ma po agona Sidro. I bosumi etio Sidro pa. I see. No, enye bra yi ma won feton fan na ma. Ne da me ba agona Sidro. Tawo, na ba hin fa fe. Me ba manso. Gomu manso wo. Inyo. Morgan school ho mo ayo. Morgan school mo, yeah. Thank you. Then mommy feel you pa. Manso de ma. Yeah, that time. About 2 years and I'm follow pa. I am sure. Mati. Okay. That's all. Aha. Me your fans pa. Oh, mama, ena me ma fancy. Mama see fans no. Mama your fans no. Enti. That's why yensia bia no ne enko eni. Eniema ne doso. Yenko. Enti yenhya ase won. Yenko. Enti omo mutie yen na wotwe atwe mu. Yesi aboso ba na me Japan. Enti oma omuhu akonta na yemisa sa manfo ni maboso ba na aboso ba ye kan boso ba okay ye be kan ho asem okay maso nipa unim se ye wo etire mienza wona wo kan de but unim se ye wo etire mienza se minim na meche se wona wo kan unim e da meche se minim wona wo kan okay nti se amanfo wo ho se bisa wona ye be yere wo be yere me kan ene me kan etire mienza no ho we ye disclaimer kese pa okay Maso yebu baby yesi kokofun bobo unu animu a yempaso kokofun bobo unu animu a yempaso what is abeneda matepa na me de na me say bia e bantama MP se ne fun kokofu me say bia ono no kwose gala bi na ekoba na sana yesa okay enti sa ben no se ne omu bunu no enye sa na ebunu okay enti ene ye nchire mu se kokofun bobo unua ewo mu unua animu a yempaso kokofu bobo unua animu a yempaso na kokofun kro anaman eho bebia efre wo kokofu no makwakọ ye hwehwemu omo bo ye mmobo a enuanom nko a wo mu tie ye mmobo a enuanom nko a na obeka se enuanom nko a na ebobo but omo pass omo enti omo pass omo na sa de ne kofa fiin fa Asante Mantemu ena ukọ eya Asante Mantemu a empotem na omo body e fe ne se intercommunity gala okay na omo bo sa gala no a ekọ so wo ho no na kokofufuo ebowi na akansie ba ko na kokofufuo ebobi no ofa edikan no na ya hye kokofufuo ba ko eninti kokofufuo omotene anase yebeka se omu coach omu ma half time anase ofa etoso ba ko no omukoye omukotena ase no enna omu coach anase tene no eka kire omu se seni ayahye yen ba ko no ewo se yetumi boye homoden pa na o the strategy bi bae o ka se ball no mamu mmomba mu echi tio o se ofa etoso mienu na ye ba bewure mu no empase ma wachi mamu fa mba mu echi mumma ne nkọ anim enti ebra ofa etoso mienu no hya ase no akokofufuo ehia ya na omu si akansie no senior coach no eka kire players ne se ball no empase ma wachi emo no abribi omu wanim no na munye den mumfa momo enti amanfo omu hwe sa akansie no mu se kokofu boy omu boy yedie uni enimu a yempaso enti eye kokofu bobo se uni enimu a yempaso enye se unia enimu a enti kokofu fuo enye se ye bobo a edin se weka se kokofu ye bobo kokofu na enuanom nko a Edin blaster cry no mama fans kakra mama fans
Maxwell, ye blaster impo. Enuanom a ebe mu, ye nya dede ni nua. Eto de bi kra enye omumienu ne ade omo start. Eto de bi abaako bo baako kra enya bi mbo. Entu ebe no enye kokofu bobo. Unu enimu a nemo no. Unu enimu a. Nemo no se wo hwe asechire wo de ba nipa asetine mu a. Kokofu bobo unu enimu a. Yempaso. Akwakoye se eha ya me ba hai. Senka Maxwell a owe nim a ono ye host. Se Maxwell nim enye ono na ye minua a oye adwuma wo onua ena onim me. Ena me frɛ wo a. Anka minya akwanya ne maha. Maha. Enti di owe nim Maxwell ye host. Menya sure say security betimi ato nsa frɛ me se memra program. Na be ye de. Ono no ne ho no. Mintimi ntra ho. Enti uni enimu a ene sikeni na ebo. Eti sikeni owe nim no. Ono no obema ni nua sikeni busia. Sikeni eden so obebo ohie ni busia. Enti kokofu bobo uni enimu a yempaso. Aw. Ebened. Enti yenhwe baako no. Unse mi bisa o se unim se nipedua etire a ewo mu no eye miensa. Enti me pacho empanifo na mubu be. Na moka ai ena kokofu bobo wunue nimu a enye wunue nim ene yate eye wundi eye wunni enimu a yempaase because born wo ba yeti e be hye yen tie da se pa fe enipa wo se yeti e miensa ara ye bosom Debi onipa bia no tie unim se wo etire tie etire miensa unim me de me se mi nim ate se o ka na etire dudu se na ba kopɛ ena sisui so so mi hu so tie ba ko ana o de mi 95.1 me nsa we your friend saying kokromoti oba enan no so a ewo bi ebisi etire ebisi eti enti uwo etire a esi nipedua no so uwo kokromotire enso ewo ho ena wo san wo enan kokromoti enso ewo ho enti nipedua no etire miensa ye kasa ade ye etire a na sa ade ne eden eno enda kuta ade ni nyina enti mpenifo bu bebi se yensan kokromotire eho emmopo enti ebusua bia ye wo etire ye bu bebi ye se wonim se wo kokromotire kan kasa te a won sei eso ni mfaso abeti ase wo mfaso bia untumi feso so hwe mu sa enti ye bu bebi ye se yemfa kokro udi ye se udi kokromotire ekọ eyi ase a ye de sotro ene ja kwan sa kasa na eche sen se bia menti ase kakra ne se ebia wako ba bi na ye ho minim bibia na ageman a se sotro ba na abeje me ba enti se ye kwa eyi ye nhwe kokromoti wa na akwa eyi a wanfa ne kokromotire ankoda nsa wako na akoya ho minim ageman na meje se ye besi wani sotro ba na abeje debi ye eyi ben asem ne ye kan ye se odi kokromotire ekọ eyi ase a ye de sotro ene ja kwan iti eyi asem ben ehemi bi saw se minim enti maso enura mi ko eyi me ko no mentwa mi kokromoti anto se wan fa nko me de ko ye za me ko mentwa anto baby ya na mo yamfa sotro nya me kwan enti da baby sa se enti na da wasom han ade ba yi okay enti se ne ma kyerɛkyerɛ mu se ye wo etire a esi so ye wo kokromotire ene ye wo enan kokromotire yesi odi ko eyie enye eyiyo ase bia ye eyie obi ewu enye sa na mpanimfo pese mo kyerɛ no emu no oba ya kan kasemu a baby a ye mo beka ye kan poto kasem se barbering shop anase barbering salon eho ye eyie ase eho so ye eyie ase ye ko ye tinwi na maso imagine say wako barbering shop na wako ye no obi ye yi ni tinwi ewie na akodu so fa o tinwi mbra na wo de kokromotire e na ade ama ne say onyi obebo so churo udi na tem okay 95.1 enti wako na baby a ye yi etire enye yie o
Ye wo eyie ene wo eyie ase se wukọ ewufu sum ana obi ewu na wokọ ase akojam no enti barbering salon na wakọtena ho a yeyi eyie enti se yeyi nipa etire no enwi na ewo so no na wokọ na wamfa wutiri ankọ ma yeyi na wodi wukọ kromotire kwase munyi a odo nsa kokromotire nkyere de obey obabo wasum udi na tem enti yesi se odi kokromotire ko eyie ye de sotro ene enye se eyie obi ewu de ye kwa ye je kokromotire ofie enti se odi kokromotire eko eyie ase a ye de sotro na ja okwan ma me fa nyimi ntwam beba ene wate ya de yate ye ho ase enti ye ka se ye mfa kokromoti nkwa yi anase udi kokromoti kwa yi de sotro ja okwan ya enye yi ase funra na mbom bebi ye yi tire but ye kasa no utumi nka se wode kokromoti ko bebi ye yi tire a ye nka na sa ndo ka se wode kokromoti ko yi ase a enye yi ase aye o mo refer to funeral but enye funeral no na ye ka wode ko eyie a so onso obi anim se wo yi kokromoti se ya wo ba Facebook abehu wo yi kokromoti se ya beka se wodi di bra yi matem ai wo ba me shop ndie tenancy a wo ba ya wo di kokromoti so tobi obehu no na yesin krofo tie yen wo Jamestown yesin Jamestown ba ko US okay enti e ho so ahwefo ni bi wo ho mo yes Jamestown enye Accra British Accra ha de enti kan bebi say what to say hayi ana ho ya Maso baby mu odu kakra ebi omubu ne se eprokuma egu nhirene enna etikum akwaduro yi na ebesu ebribra wati be sabe sabe matepa mu odu yesi eprokuma egu nhirene enna etikum akwaduro yi na ebesu ebribra sabe no se ni ibu no na nyesa anete it's saying okay maso ebe ba ko bi wo no so mepese da foforo ba bechitim okay yesi konua hahan yetase no okay benyansa fu mate me ba da me ba ma be chirem enti yesi de ayo mu bu no eprokuma egu nhirene mpo enna etikum akwadwo yi na ebeso ebribra tie eprokuma ye ka se ade egu nhirene e chesen o sa aso na flowers abaso flowers na ye nhirene egu nhirene na se edua na efe ne prokuma yi ne nhirene anase ne flowers no e wo hua nice one okay na okwadwo enya abo a nhirene betimi atie kunu entumi ntingu okwadwo sunkuno enkuno enti sabe no a yebu no e wrong se eprokuma egu nhirene mpo e na etikum akwadwo na ebeso ebribra nse ebeso na kasie mu na kasie no mpo entumi nkum okwadwo no entumi enya de ebetumi ekuno na bene ne se egu nhirene a ya na ewo nice fragrance bi anase scent bi na obi bisa se sa abo okwadwo no kwa de ba abo ye be kire okwadwo abo ne se ntie enti okwadwo wo ho no oya abo bi a ne ho eha odwane pa ni mirika okwadwo mirika trom ne ho me se me pen brofu din ye asemo me pen brofu din na me dia toja na eprokuma no se ne ehwam na abo ne percent no okay enti bebi a se dua ne wo no abofo omukokum samoa no omuko ho enti ne se ehya ase se egu nhyen na etete a na makote ho no omuakote ho na omuhumwa ne se abo na baase na omu bedidi omu abeji cent ne se ne etie no a na abofo no abetu wontuo ekun omu enti yesi eprokuma egu nhirene ena yete untumi nko okoduro nchen ne ho ehapa onya no kra enti egu nhirene ena yete ekum okoduro yi na ebeso ebribra ebeso na kasie mu enti enye se eprokuma egu nhirene ena entumi ntinku okoduro yete ekum akoduro yi na ebeso na kasie mu de ende yebekum bebre enti eprokuma egu nhirene ena yete ekum akwadure na ebeso
ebribra Maxwell yes you otimi for otimi wa owura kawa efa he wabetri enya no kre ada we asofo ya be ya Maxwell enya kawa na hye mi ubeti an road afam ebeti da bi enti sa be no adenti na ebu ni sa se otimi for otimi wa e no raw kawa efa wabeti Maxwell me yese ya my den wawro me ye ni say ya my den enti all rad ya yen rad ye enko suru sei enya possible enti sa be no ye mu ni Onua FM 95.1 omo say otimi fo otimi wa no raw kawa we say ye kawa eda me nsa sei kura untumi raw mfa ha enti sa be na enye no kre emu unim ema kaba yi kaba unim ema kaba menim pa unim say kaba kane tete no ne ye wokwan fa so hye esan se kaba ne to ya pa wo to anim ni na ekire ne muamu enti kane no mo fra bibia friends say priest so say dey bubuto so ntoma ne bubuto so enti se kaba ewo ho no kane no so obi ka so obehya na ma na be hye kaba no a ye mfa ye ti so say enko omo de omo nine na fam because on pese be muamu I see enti o hye o de nine hyem said ye o hye trousers no na wa twea de abasoro because on pese because o ka so de fisuro de ba oba print ebe muamu a na kane so na iron enye common enti kaba no ye hye no said ye hye nika na wato no bo ahye oba beyi so a sa kwan no so a no fa so di yi because owie a ye de ko bobo ato baby na ye pese ye hye de ko baby ye be san akɔhye enti ye se setimifuo timi wo a eno yi wo kaba ɔro wo kaba no fa wa betire enye kawa we hye mi untumi nro mfa ma enti eva sa wo hye kaba no akɔka ntokwa no bi tumi boa ɔbɛwro no ɔtwe no de afo wa betire enti setimifuo timi wo a ɛna ɔro kaba efo enye kawa we uye ni say ya untimi nro kawa mfa obi abetire enye possible enti setimifuo timi wo a utie so wadwen hwe e wo Onua FM me so me Florence obinim me tie bi den I see enti timifuo timi wo a ɛna ɔro kaba efo abetire enye kawa o watch here boy metia road afo abi obi so se obi be chimu nsa de afo wo de me nsa ko mechi na ro me kawa wo mfa ma beti ye kan betire ne ha enti eye otimifuo timi wo a na ro wo kaba efa wa betire Bra mama fans na me ba to Facebook o man for my onkofo hwe yen pa ma me nko mo ma join ye wo Facebook no ene ye di adesua pa na ye de ba mpacho umba ene ye sua na ma sai enan enan won ai okay kokromoti die ena kabadie ena edua wo se friend zen edua egunsere ni friend zen eprokuma egunsentreni ena eti kuma podia ye tekum but right eprokuma egunsentreni ena ye tekum na abrantie bi enso de ne dia ba o se wodi kokromuti eko ayeye asia ayeye na ayeye na ayeye de asa o de afa Facebook emu no ye gi obi a de o de ba o se se wodi kokromuti ko ayeye asia ye de sutro ne out there na kokromuti ayeye asia but you join your Facebook say see anafa also comment bra also your friend say wazi gh ayeye asia ne de he and obi so say good afternoon big bro ntimaso bi ahoma no na fe yenko okay me pacho afei na wudu hudi a enebra yima wa maba be ya yisira pa 95.1 obekere niama number is 0556692445 wudu hudi an wabudin 0556692445 mamemfa entia kese mame bra wono ye ni adwuma e wo TV3 ha na da romantu kopiem wo kaso fanko a yato baabi TV3 ono na dwume pa ena obra pa wo bo mpatebu nti ena na TV3 yenso yatumi yedi ekwan bi ato yen ana se mantem bi ato yen Chairman Ametepe Adams yes wo wasem na making
onyankopɔn nsira papa wo mabanya ne tie sɛ wo utie dwumedi live saa enso na me bra pani ma ade nyina ɛyɛ bra nana poku Mr. Dana me bra so Onua FM 95.1 me kana nana poku akwai te sɛ de sɛbe you know eti nana poku wo achem sekyere wona yɛ pani pa wo da part electrical corporation limited ano wo so yɛ ade a utie dwumedi ni bi pa na mame nkwa homa no so na fe uju hudi anu abodin ebre na so me pa cho uju hudi a bodin akra ye fra me ohene badako yes me pa cho o kasa free him fa you on cry enkra ha ya ai me ma fans ana se asembisa na de ba no utwa wi a oh mami fans okay yeah. Okay, yeah, that's it. Brahma. Minia, ene abakosem no tie ye. Itie. Where's your idea pa on? Oh, papa. Titru. Onua FM 95.1. Udi ko kromotie kwa yase a. Yase nye yase. Na obi nso de ne de ba ye se wudi ko ayase a. Aye no wanchemu ye or draw say insult say wudi obi atem say enkranfo sabi omumfa ncheme omudi obi atem a otimi tren nsa kokromotie kire wo so na o miamia unya ayase a boss draw bidasi yes that's it pa okay busia to betimi aba number 0556692445 uju hudia Mr. Master 442 akwetia mama mbo bla mama so na metimi bia se Onua FM 95.1 kaya ebe bo na kaya akankasa meboa akankasa dan so o ka zinti first one na utira se no se via se unyani ma yem passe wo no na se passe ne bofaka o ball no so se nyem na mo de bae okay ball no se nye ball okay e betuma ka se yembo maubi abi se wonja ball no kran pon twi no omkire no the OOL meboa sa no mo kire no be so se yem passe be passe ne do bi nim se bofaka se no so e ana ya kire se ye pese ye kan se ya kensi e course so de kofa abene bae no ya kensi e bi e course so akokofufu tene ana o coach ka show mo se obi a oni enim no mamum paase no mamum bomba ekiri momon ko enim ti mo behwe akensi no hu se ei kokofufu akensi yi ana mo bobo yo mbebo yi de oni enim a ye mpaase wo enti na paase no utimi enu twi ya mai me ba cho mega ko eni twi na na esi kwedi aba eti 442 fasa wana kama ye twi de fasa wana kama ye pa cho okay ebusia we yes Wadwen Hwe on Onua 95.1 Ibrahim am wonwuma hodo mienu na mebo okay na wa access am why mate enti me da se pa me pato utu hu dia bodin me ji me ho enti afra me da Samuel me hwemo live we Asante Achem Konongo Okay. Fans ne. Okay, Ibrahim Ayankwai. Minia utie ye ndie. Onua FM 95.1. Okay, iti maye hu de usua na afa ye ma question. Je me tia ne ye with me for timo a wa ka wa for be. Me odo nyetwi me better sa be na sometimes me change this kawaki the we share on our finger then the public na rap for but we share more of the buy am be share in fact we do eti bubani ye na yan hwe with me post mu a we will kaba e power bet e marker be ya so na mo de ko yi mo de yes kaba okay ye be ma asembi sama so ye ma na asembi saba okay dinaso why crowd ana oh my god ye what tribe bi wo Ghana ha ye see ye from Fantifo
Ehimfa poti no omu fia omu be sua baby omu wo sabre. Fanti fo omu fi himfa. Kroben so Ghana. Why? Aha. Denchira. There be omu fi denchira. Okay. And I'm not quite Cobra. Yes, yadie. Man Cobra maso. Ebusia ji hu dia no wabudi Ibrahima. Shimano ala jima na wie metron sa de friend wa. Enne dwumedere ni asesan kora. Uji hu dia. Yeah, from saying. Ibrahima. Me pato ma radio set in conform. Mesre pa. Mini from saying. Uncle Boni. Oh, Uncle Doctor Kasoenyano. Okay, Uncle Bo bi aboko. Nyame adum. Mbochonde ba ti na esua. Nyame sia na say wo se wo de kokrobeti. Eko yi ase a. Ye boss ye wo je stro no. Se wo nyame so ni say na ye ka say yi ase no. Se be sempenifo ti wo na wo akola na wo akwa yi ase. Na wo akwatena wo nsa kokrobeti wo mpenifo no so ba ko so le obebo wasom no wasa abefie. Na baby ampenifo wo na ho ye eyi ase ana. Eho eyi ase eyi no mpenifo atena ho na ye we no. Omo ye den. Na se mpenifo atena ho a ye. Ye. Wo so eyi na ye no. Na wo akwala na wo kwa no asema omo ka no na wo se obi wo na wakobo. Na wakwa mpenifo ne mo na se asema omo ka na ento na asuma. Na wakwa yi an wode ne kokromoti kire omo so ye de so to na ebeja no kwan. Na se enye yi ase na akwa na ye party bi na akwotre mu sabe gumu ana se kokromoti. Ese kokromoti ne nti wode kwa ba bia de so to de obeja na. Ade tin ka sa wode kwa ba bia e be boss tro. Eno nti ba bia ye no wano e wano mpenifo ahia dodo. Enti na won so na nipa dozo nti enkofo e ba bo wasom no dozo. Okay, mba Chelsea e from saying. Ankrebo. Yo, Ankrebo. Yeah. Aye krado. Ma krado na me so me pesa me bisa asamba akona nja wo yi ma no. Me ba cho yenko. Me se wa edudu anwo weni bi edudu anwo kire no. Me pe ne brofo. Eni bi edudu e ya ho kire. Mate mega ko ma anwo kire enu bi edudu ma anwo kire no. Mega ko bisa. Mega ko bisa na me dia bro. Why? Eti mega ko bisa na me dia bro. And I mentioned once, and I was way beside me, Diano. Meet you. Meet you, Minia. And yet, too much open eyes make your body skin tight. But that's why. You. Hey, Joe, question. Fancy answer na omoba be settle baby omo way. Chrono omo fi so no. Omo fi ho omo ba na your friend saying. And I mentioned me kwadwene won ma ba ka kire. Me da say yemfa wo foforo. Entin ba cho ubetimi ajoin here on Facebook. Maso say Facebook near that so. Nathaniel Okutu. Also Onua is truly a national project. And odiaba and Fabio Evans just wo tia pa na program no we filia from Libya. Okay, Libya. Libya. Hey, Tripoli. Oh, okay. FM 95.1. Me pacho uji hu dia bodi. Eja uji hu dia bodi eh. Aya mon kwa so Tanzania ba kwa mkodoko Adi Junction. Akope. Eja mon kwa sore Adi Junction. Akope. Brahima. Minia enede na usua ye. Ni amusua ne se uko football bo unye nima. Unye ne nima ya unye mpia bo na ma. Okay. Ani musua ye. Also ta ke unye nima ye mpia bo na ma. Ye mpa so ye mpia bo na ma. Unye ne nima mpia ma. Okay. Na tipa de me sua wono. Ghana man time no sabre de eye dunsia on 16. Na emu de pa na nsuo a eto on the sakra. Nsuo eto afim. What the smallest rainfall. Be region. Hey, there be 95.1. Papa. Enye brong half. Wa bon papa. Yes, yadie. Cobra. Hey, Ebusia Onua 95.1 FM so the Brahima mana de no
Ono ene jawati benimu a. Achiki so abete tikrum wono. So Uji wodi aboding. Hello. Yes. We aya Kwame Polo ni. Obim krum peswasa. Kwame me ma fan sana. Akra ma fan. Mini abibia boko de. Obene. Aba ado me ho ya din se burupupo no. Okay, ene den na osua e. Yo. Ene den mi sua na ma bibiri. Oh, Kwame Polo. Na yere your friend Enumere. Okay. And to onu suti. Unim ne yere. Mini pa. Za me ko pukro mu sama ono na bobo de ampesi ma medi. Na okwa on frame. Me ba brobe me ka mu ma. E ho so de omudua brobe pa. Abrobe nko anu mudua. E ho de omudua. Te me ba me ka mu ma abrobe. Eh, ene e kire me ho na meta ko. Ananwada Emma Power last week e twem ye ne na watwe pepepe. Otro ne bedin. Okay. Meant to me anko. Na me koya anka be ka mu ahwe ka sitiri mu ina anka abrobe bebu so. Eh, kire me ho na ya me fa ho. Pukro za ba. Me ta fa ho papa. Sa. Ekopie okun be ye. Oh, okay. Okay, Martin. Te Ahojo ho ina me kodi agro. Aya metre. Abusia na mane 0556692445. 0556692445. Uju hudia. Onua FM 95.1. Hello. Uju hudia boarding. Me pacho boarding ye na ma oneso kakra. Idrisu Mohammed. Have you what did it here? Oh, maybe pa. Who did ye? Hey, and now the we na abakwasam ene ebe esen ye bunu ebebu ni ye ni ade de bra yi ma e ma na de no de ba ye no emu de yan na wasua wa fili pa emu sua ya me fili pa ni wudi kokon ku eyi ase a wadi so no ade di okwan ti boni ye ne ye hwe sa be no so wasua buni ye wode kokoboti ku eyi ase a be di amu ye ti a ya de so no ade di okwan okay ya da se Minia ho. Mibisa question bi. Na ye nuanom fantefo. Ansa na omuba be pie bia omuwo. A omuba spread it around the coastal areas baby omuwo no. Ana se meka se mankesim no. Omu fi kro bi ana kro bi wo Ghana ha. Sa kro no sesia no edin na sesana mu no kanetiti no na edin a eda so pa ye krako ene se dini ni hobium krako eye kroben anase edin be na eda so sesia ebe hu no wan fa asante debi eni asante wa bon papa eye suade o hwe fante fo mu fi asante mem Cobra na maswale unim se omo ba no na omo fi techiman e bae techiman yes na kane no ne enfre ho techiman ne enfre ho krako krako techiman dian kasankasa e sha adaka mu eno no asesa abeda ne techiman ne enfre ne techiman ne enfre ne krako nti ukọ na uye history na usua history book pa efa eye fantasy omo migrate efi techiman na bana history book bi eni ho a original one papa no betro techiman betro techiman betro krako nemo no esan se edina besesa nti no wo de krako na kwhye ho a obi hu bebi a ye kire nti techiman na nkasa no ne friend krako okay me pato uju hu dia bodin Dako Samuel Asante Achem Konongo Yanko Ibrahima we de fa pem ne preko me nua wa krado ana oh my god ye nuanu fantefo eba no na omukura ebeka se traditional leaders miensa bubo mu din na mehwe Onua FM 95.1 but also I'm over fantefo na eba bachoin no omukura traditional leaders 3 omu ye miensa you really very well oh me ma ofofro but I'm for na radio na omu bae na imfa pa no mo be settle first we don't be settle first bachoin and you
Tachima wa. Eye wa audio kwasuana ti. Wa bon papa. Eye suade. Maso se o brand bi go na. Ana se brand. Agudi for the beba. Emfa ne sa ka ye brebe ye 15 minutes. Enti me aya na me pese ye yi nsem na no. Enti omo ba no e be ka se omo kra traditional leaders miensa. Yodi kan ebebo ne di akiro. Okay. Ye fe no obunumankoma. Yo toso mienu odapejan. Na de otoso miensa ye fe ne se osono. Maso obunumankoma aye den. Obunumankoma de kredi ebe yetene me hu se ne mechirim but mfantofo ne funu obunumankoma. Nti obunumankoma ye den. Menim se ne mechirim wo. Odapejan so ye den. Eno so sa. Na osono e. Osono de se ne se akanfo ni na se ye fe no osono. Nti obunumankoma ye kase obunumankoma. Nti mentwa no se wokọ mfantememu a asafo awodo no ho no omo bossa amra ne pa. Obunumankoma da pejane. Obunumankoma da pejan. Osunne ni aboa. Enti obunumankoma no eye broni fe ni Onua FM 95.1. Hwe kura be kan twi sen. Menim se bonsu no ana. Dapi ye wo bonsu wo. Ene ye wo hwe. Ne wo hwe wo. Bonsu ne shark no. We ye hwe. Whale. Ono ye obunumankoma. Okay. Ena odapejan no eye eagle. Eye odapejan. Na omo traditional leaders miense omo na no mo di omo ni baako ye obunumankoma, baako ye odapejan, ena baako ye osono. Na obunumankoma na den ni as traditional leaders ano mo di omo ni ma no mo ba no. Den ni obunumankoma na ni position. Ono tumi bia anase omo twa nsuo no how bia anase bibia no ono ena tackle sa ho no. Eba no spiritual attack bia. Any attack bia eba na eye nsuo mu ono ye hwe no. Ena odapejan no ono so oye eagle no ono na bibia nam wiemu bia no handle. Ena osono no so handle land. Enti sabre udu mankesim run about oma ye obunumankoma odapejan ni osono mo statue. Omo ye wieye no ena omo ye whale statue. Ena omo ye eagle ena omo san ye osono sa anyema miensan. Enti udu mankesim run about si ameka se ya. Oma ye whale no oma ye ni honi ewo ho. And no my eagle, and no my son, no more ye traditional leaders, me and son of honey, diginality, and any obunumankoma da peja any osono. What I say? Mama fan. Na me ya bakwasam bi di fasa nipa miensen. Yes, a start time and not abrofun ebe di omosono. And one day we will share this story. So but I know we na no do your miensa no. Obunumankoma de owu wo kwan. Okay. Na story na meti e menim se sa na tie a. Wo se abrofo no ba ye no wo mu di omo so no wo mo fa strategy bi di wini abrofo no a. Na nya sem kuma. Enu nti no mo de sa anwom no ba ye no. Obunumankoma oda pejane. Obunumankoma da pejane. Osune ti ni aboa. Omo se sa anwom no mo to a. Na brof one day we will share this story. Next week me bon pa say ahoden bra na akwanya na me ba ma be kire say Christian Bock Castle I friend Osu Castle no Ghana ni bi ton ma brof no sa break keys ne me ba me kire bibia keys no Safua no that castle na esi ho no woni say Ghana ni bi eton ye. Yes, what ton ye no eno yi keys ni maako no de no ma abrofo no eno de original one ni na ba afi nti metro baby e was see ya ena cast won kasa so yes free baby a womo e de chance baby a yi ukọ asundue park wo mo ha yes underground e dem wo ho no mo ko pay cast ho eno e ya ye nti ye ya ye de ohene no foni no e beba so ohene no no nyo hini o no nyo hini but so okodi akonya ni bi Onua oye no ho ga o de kwan of fast so a castle muwa o abrofo no ho no eno oton mo no unim se wan fasafo na mo na oni be asafo na wo wa hin fasisi a e wa kwamu fi sisi a ampa nti e be ba be kan no ho asem akwamu fi ampa ai Yese obi ka say ye ndie other had your phone 95.1
Osi any semi so da chi me ni a. Me ton e hadi. Yeah. Hadi. Yeah. Na me say hwe. Hono. I got to mama why. Safuaro kra ni me bia. Hey, God of work asa. What's over to the here? Actually hadi no kind of send the auto enye yi. Brahima ayi me nua be ma wankasa so nim no aye wallahi talai. Oh, so nim no. Minim no pa. 7 Nakuja. Yeah. What do you mean bre me? Na nyum no mabon once me san bon bio. Ti na say. Esan sa me hwe manim na me hwe machi a. Enye say kra na me tu Brahima me beto no tana pa be mani. E de hwe na funu nyina na titigu e. And you mean the Brahim, I'm so bomb. Now, unim say enkofo unim say what on phone cover that case. Housing. And I don't so back. Be say me man phone who there. Me can with the India. Sabre na housing. And yen na housing. Na housing no cry way. Na oton housing. Be ni hobby. Aye. Omunya housing you feel condom housing. Is it muso. Brahim my bro. Aye, and almost idea about who's someone say, "Utu a fried rice, watch it be that." And damn you. Hey, we don't you man does so. And I'm a tune CD. CD, and then na ye touch it on mopa. Okay, me pa. Ozo makodem wonima. I say CD no. Makodem wonima 1 week. I see this no, 80 no. What on see this that. Yeah, they need problem. And I want to say. What say? Well, also the can would and my men can. Me mudie because I no money be who men kai. Enti eye Rita Adomoga. Oh, okay. Then your brand new one cry. Oh, nice song, nice song. Na our brute said, "Oh, beba na yeden beba." Remember was wa baby. I remember. Na until then I be can dia friend you mean ho. Oh yeah, nice song, nice song. Nipa wo promote you mean dia man no eye nua be ma eye Steven Nakuja. Oh, so for Steven Nakuja. Mra na mo nante fi e friend say Malam CP ebe sinko Newtown e ko print Flex newspaper. Yeah. Wabre o. Obre. Honest am Flex. Yeah, Steven Abre. Wo mabre papa. Na sika ko mefa ka akra ko print kra no mu ni. Steven ye ni papa. Na Reagan. Yeah, na Reagan. Papa. And then Reagan fu nyina na tete gu. Ai, say sa na tie. E prokuma. Okay, tie nu ya ba Rita Adomoga. Ne nyum ni etinti akase enkoma ye nua be Master Steven Nakuja. Aso wallahi talai. Okay, Brahima, na wo kan sembi na akaba akona membo no so fenka ho. Oh, okay. The impo na make ma kan sembi biro. Efa e the impo ma so kai me. Na o ka be afa adapejan ne oburuman komana de nyimi betwe. Eti eno ne de wo wadi ye nche na wure fi ase. Omo nkoso anti maso so wadwenhwe ye de beba na omo esua oburuman koma odapejan na afi osono ye ma omo klunu kakra se ye kan oburuman koma ye hwe odapejan ye eagle osono de ye na ayenim omo no mo ye the three traditional leaders priest na omo di omo nim but oburuman koma wu wo kwan so ye be kire de ba ye ina ene omo ba bi omo settle ye mankesim ebra eye okonfo amona edua aduaba bi ye be kan ina ho asem the reason why cry din ba ye say mankesim na fi ya kan ba be ka Kwame Frimpong ho asem okay so nim Kwame Frimpong why nya kwekwe akoye ote oye Facebook ya man Debbie Kwame Frimpong oye hoya konfa nochi ye be ka Kwame Frimpong ho asem se yi akoye papa ya obo dawewe etisa adaka wose ne wofa no nti yebeka Kwame Frimpong wasem ne yaka na ewuku gwa ho asem na fi yaba beka yebe Kwame nti da yebeka Kwame Frimpong wasem ne yaka Togbe Chali ene chala ho asem okay Togbe Chali ene chala okay Brian ma wo kai abrante yi a na oka sukufo ho so ka sukufo nasi ma ne magu di ajana we de no why Jerry no aja na se ba me nim say friend aja ba ko no why Jerry friend Isaac oh okay why Jerry pa o de nyum fofra ba o se nasi pa ai o se ne pa me nim say ne nua o se ne ka ye de busuani oh okay o de nyum fofra ba okay na enura nko an o se ne ama me so ana me ka cha say no obeba
And I said, a member mounty. Now we are friend with Chile. Me ubo so na anya me dia make. And a quay. Me pacho in Yemen I make count the brain. Someone with a chair. 95.1. I like location, not the point not the 5.1. I like location, not the 5.1. I like location, not the 5.1. That's awesome. I like location, not the 5.1. Anyway, free Isaac Nyame. Nane Nyame. Brand new one or dear pa. I only 95.1 FM. So what when we are son yabo nyumwe. Yeah, aha what the number near bar e sitako baby. Abrahima me bwana. Say oh yeah musician now do nyumba na bar e sitako baby. Wo refi say person nyako Christian na mama message say we are. So mama me nyumba papa. I said, yeah. Oh, dear, open one. I'm a kind of okay, the Isaac Nyame baby will be a year and that's a papa. Uncle Ponka on come one at the BFN, Papa say Fabra. Yes, Onua 95.1 FM. But I may have a pound. Yeah, I was in sports for the beba. Minim asamwa beka yebebo yedumede na to for day because we your ho Maxwell me nyi no na me say ukrom kasa kra de se wusua asa wo ye like and what say as wonim bie we krasa na yede hye yase na de bia asema me kan say mass wo hoi aye nkrofo bebre den ni na ne se de brofo na kire mas senka ye de gan dagbani fante ene ye kire o se baako wo de baako ka baako ho na otifi mu a ebe ma o sei won na mu no because se ya anye ne saa maso ye nchi be yira o maso ampa ye nchi be yira so wo man woni o maka brofo na brofo de o kan won iti no media ka me nkonka yemfa yankasa maso yemfa yankasa yemfa nye niama ina ye me yenkofa broni kasa bia eti ebra akan radio e sha ase se ba no maso aboa yie pa akan radio ya de bia aboa yie pa woni abranti otiwe aya me hwe no e wo TV so e to de bia me review no battle oh te adwuma se kran nat me battle wasem be sani nyawotre before so what we so no aba nyawotre I am happy saying about history now more can okay I'm a fancy okay so yeah me take kan me be na me am for na ubi say na me say techi man ni pa me sense na oburuma ko da pagya osono and aso na onyo na wo say ya bono asafo groups normally say ye di afahye na say ye kontokwa na ye pese ye kire say ni abre a then ye bod drums no oburuma kuma
Obrumankume da pejane osune chiniabwa. So it is a war song. Yeah. Ya chanting. I just say niabre. And wouldn't was a week na yedi ahoba festival. I think men can was because more educated people. The reason why ahoba even came into existence. Ya buy no, fancy for buy no. Ya kwen fast wa ahoba. There was a person called Ahoba, Uncle Ahoba. What he did for us to live as a fantasy. It's we shall find apart from Obruman Mono da Pejana, you want Nana Kumfi, Open you Gomwa, Agona for no came later, but Omo history a bit weak akra. Omone Breman. It is presumed say they came from Ashanti region. Okay. And on Bejourney. Okay. Uncle Kumfi. And I keep coast for no so. So a history. Maybe I'm more very diverse. I was just imagining those days that men are not chimits now. Not trimming. Then they say a mood was sank to me fire match. Oh, yeah, my man, papa, because you see, and you're careful, like your history in the bay, because and they use you have a pam, or compa, ain, or compananwa, one more offering quaja. The statues. Yeah. Now that no name names a Winnie ba your friend is saying nye Winnie ba drama I want to hear from Manfo. I know. And that could cry baby suya asafu be so no you be now oh and yeah, we have a lot to tell on my feminine. Okay, yeah, bright my for brand you to win. I say Miss Amma. What they find for question every time and answer the sports. Only know the for baby I mean to me, you know. Obizaba. And it's only say omo giving fantino crano. A fan be omo tea omo no. What you here? Aha. And ni na see. And to the mass or ye ko yin na ebesua if you don't be do ye no. Niama esisi yes any almost spread there. Maxwell and Bra Emma and Cranful. Mati Ebesua. Nafi ubehu baby ayenya word ayigbe. So ope omwe from ayigbe a. And Cranful from history teacher. And Cranful from my. But we a history teacher. And make sure say ope omwe from ayigbe for. Okay. And yet from omo movie from Mantem and no mo ayigbe for no. Okay. Ye guns no mo ayigbe. The man said come and vote for you. Oh, Maxwell, say you can't in okay, and nuts obeying Nathaniel. What some said if you want some men can some fentanyl. I don't know for. Show one seven men can some who student or in parent to the message show one some men cast someone. Meeting. Bra Emma show one seven. And then oh the phone is a JC min can share not so Uchiana. Chris, yes, I will be. Yes, say. We say, then I who means them nothing. One summer then or we knew me cry. The old means something different from the old. Okay. Oh, so we'll show one some more lines now. The patch of Nathaniel obeying is your ma igugum. The sorry on Abba. But your friend is palm lines. Okay, palm lines are waiting. Day Maxwell. Your friend the palm lines. Your friend is saying today, and you're cool. Debbie, not your friend the palm lines. It's your friend saying. And more mutin, and more fun, more trenois. Busia, they were having a patch of a friend the palm lines. It's your friend is saying. Or can say a best through. Your friend is saying Maxwell. It could be Saba. Your friend of Palmer Flexon. Palmer Flexon crease. Into Mofana, this is the right way. And your palm lines. Laboratory. And I said, oh, there be, oh, say, Ananwa da penny be catch him so called American Embassy so called visa. And ye be say, Nasumu a fin, ne bluff within the same. Went to me and 20 Yamana American visa. A finna a war was soon what they pen top, you know. Who said the didn't WOHO? Your friend is saying, no, mommy, answer way. Let me say this. Okay. I'm kind of say uncanny English and uncanny English. When they say that, so if they are not fair to him, but then it is their country that he wants to travel.
also what yememo. What yememo. It is a ubisami asemwa. Despite say I'm traveling to your country. So they want to make sure so you can speak their language. What does that? Nipanoba no tumika bravo. No. What does Asumfina Eban go to do with your culture? No. I don't know. Charlie. It is true. No, but when say embassies here, they can ask you any silly question. Then also, and you are not able to answer them. Can I get some if you want? Because me, some of these things. Why? It was so no so catch you say me catch you say me krom kasa ne kana asumfia. Obekase meti. Obekase weti. What are you saying? Also what one be unim. So also there no to ono to obi sasa asem no. Onim say me krom kasa ne ye fa na asumfia. And so no dey fan one awko the krom. Oh, that's asumfia ne brofo dey saying. Me say asumfia ne brofo dey saying. Na kan be pe abrante e friend yi Alfred. Ona come on questions ma tregu here. Ebusia ma pon. Bra yima, jimana large man. E no be kan me ho a. Ene dey ye de dwumedi ebre ho. Kwaku frempon. Don papa da Richie. O say abawo bi afiri mu woni krum. Na nko pepe so kan bibi kakra de fa abawo ho. So ma frɛ na wo ma. Embra na abrantie ya. Aye. Abranti ababa we bia ne mpena eku no oye kwaku frimpon no ho nipa na eye me ya pa se wo ye Ghana ni na tete ni o wo ye Ghana ni na sabe wo te Ghana ha na Ghana memma bebrebe wo krum memma bebrebe wantumi enye bia ne na nkɔwe amoso se ya no fui ene se ne bufu ya wetumi edi dem ati say you. It is alleged because yenko court emom to me Emma ruling said wonu no ekunu, but per the evidence and per in somewhat yekeka de fa hone de de ye chechire ntansa no a de koma na de beyam kwaku from what about your friend is saying. Oh, your friend Abigail the dia Abigail your friend Abena a wo free crew ben so a wo free achimenyeresi ukrum Miami Krum. Unimo no. Miami de she minimum papa. Na Emeka no timu krum wono mo ana. Emeka enti krum. Emeka eti achim osino. Wose osino ofri. Minimum pa. Se me achim nti. Ana Miami de she no so a ofri abigye no wafri mi no. Oron so okọ school wo achim insutem. Secondary school. Secondary school yeah. Enti unse waba rent edan wo achim osino wono mo. Enti ofri ho ne ko school. Nti ono free kun say usino to system there. Na just kanda and Faster house. Simple, yeah. Okay. Nti just onante anasi bi ofaka e go school system. No opo no asaba. Ena na mpra no ti osino. Ena na mpra so. Nti aba de se na mpra no ku no. Say ja. Ebia me se me broken heart bi to me ya me jifika me kwa menimi. Me se metimi shem ho so. Okay. Ebia na the same thing bi akwa to bi be man na se bi bibi esi omontem. Maybe a man a banner. See, every man has a be a way to bank as a barbering shop. Nabema no minimum. Okay. Ye best Abena Abigail. Oh, everybody enfane kra in next time catch your krum for so omon for Ghana for. Yes, krum pity we do na mo. Okay. Achieve this for. You didn't say abrofudi na da so yes remo. Me man nyame adom se bi e wo yekrum nti mo form sa kasa mo mpɛ me me obeso karo ebusia ma pon me din e de Maxwell O2 atim edbiasa de sekronkron Nathaniel Obin ogugum is your ma beto aso no the sports e de about yakra nti se sports for no nyuma na me fentu I depende yo yaro ebusie